ஆசியா கண்டத்தின் ஒரு புதுமை அங்கே தான் ஒளிஞ்சிருக்கு. அதை பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூ இந்த இரவில் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள். இப்போ நேரம் 9 மணி. 9 மணிக்கும் இவ்வளோ க்யூ இருக்குது. இதுக்குள்ளே தான் ஒரு ரகசியம் ஒளிஞ்சிருக்குது. வாங்க அந்த ரகசியம் என்னென்னு பார்க்கலாம். எங்க போறோம் தெரியுமா? இறங்குங்க முன்னுக்கு. Careful, careful. Okay. Move. பெரிய அந்த என்ன ஒளி கூடு, ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய ஒளி கூடை திவுலப்பிட்டிய நவலோக என்ற இடத்துல நவலோக ஜங்ஷன் என்ற இடத்துல தான் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அது பார்க்குறதுக்காக தான் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உள்ளே போயிடுவோம். கலர் கலராக லைட்டெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே வேலை செய்யுது. 65 அடி உயரத்தில் ஒரு புதுமையான பொருள், ஆசியாவிலே மிக பெரிய ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம். கிட்ட நெருங்கும் போது எவ்வளவு பெருசாக இருக்குது அப்படின்றத அண்ணாந்து பார்க்க வைக்குது. தூரத்தில் இருக்கும்போது இவ்வளோ சின்னதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. இப்போ கிட்ட வரும்பொழுது அப்படின்னு அண்ணாந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. எப்படி எவ்வளத்துல இருந்து காட்டுறது, எப்படி காட்டுறது. Dan atau dalammu bangun sakti yang memahami Sauragraha mandala dasa dahasak madu pihita sama sambuddhaya bahansila buddhatwa tepatwa sakbalai mahul sakbalakian. Apa siduman Bosatanan Wahanse Mahamaya Deviyaගේ මහා කුසින් පහළ වීමේ ආශිර්වාද සිදුවීම දැකපනාට බැරි. සිදුවන් බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඉපදීමත් සමග පහළවන සහජාත වස්තුන් 7ක් නැත. ලොව අන් කිසිදු සත්වයක ඒවා හට නොගත්. එම වස්තු මෙසේ දක්වනවා. ජනශ්‍රී මහා බෝධිය, මන්ත්‍රී මන්දිර, යශෝදරා දේවී, කාන්තකාශ්වර, කාමුදා අපබුදු පියාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසු පළමු ධම්ම සූත්‍රය දේශනාවත් සමග උතුම් සසරේ ඇති භයංකාරී සතර අපාගත තත්ත්වය වනාව දේශනා කරගන්සේ. ඔබ ඉහළ අහස දෙස බලන විට පෙනේ දිව්‍ය විමානවල වැඩම සිටින දිව්‍ය බ්‍රහ්මාණ්ඩයේ පිරිස. අප නිර්මාණය කළ ඇති පෘථිවිය දෙස බලන්න සංසාරකාල කෙතරම් භයානක නිමාවක් නොමැති දෙයක් මෙවරවන පෘථිවි තලයෙන් ඔබට පෙනෙන්නට. ලෝක සත්වයන්ගේ දුෂ්චරිත ක්‍රියා කලාපය නිසා අපාගත දුක් අපාගත ඔබට පෙනෙන්නට. මෙලෙස ලෝසතුන්ගේ දුක් නිවාරණය අමා මහ නිවන පෙන්වා දෙමින්
පන්සාලිස් වසක් පුරාවට වහන්සේ වැඩ විසූසේක. දස දහසක් සක්වලම කම්පා කරමින් අප මහා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවනට වැඩසේක. ගෞතම බුද්ධ ශාසනය අනතුරුව නැවත ආරම්භ වීමට නියමිත වෙන්නේ මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයයි. මේක හදන්න කොච්චර කාලයක් ගත්තද? අවුරුද්දක් විතර. දිට්ටෝල්ට කඩම් වැටුණා. ඩිට් වලට කඩන් වටනද? මාන්සි ලෝයලා ඔක්කොමලා කුටි චූටි ආයද හැදුවේ? අපි තියන්න අපි කට්නි වැඩ කරලා අපි තාත්තේ. එහෙමද? ලස්සනට හදලා තිබ්බා. ඉන්නේ පොඩ්ඩටම මේ කරපු කැටයක්. හා. මේ ඔක්කොම තියෙන මේ ගල් කුඩු මික්ස් කරලා තියෙනවා. මේකට ඔව් ගල් කුඩු. අර තියෙන ගල් කුඩු. ඕකේ. කල්කුඩු කියන්නේ මේක. රයිට්. මේ ප්‍රසිද්ධ ගල් කන්ද කියලානේ. ගල් කැටයන් කියව මේවා. එතකොට අර වංගෙඩි ප්‍රසිද්ධ මේ ඒවට තමයි මෙහි. එතකොට මේ දෙන්නේ ඒ වලට එන ගල් කුඩු. එතකොට මේක දිස්නියක් දෙන්නේ මේ දිස්නේ දෙන්නේ ගල් කුඩු වලට. එතකොට මේක ඉටිකොලට උඩින්ද මේ ගල් කුඩු ගහලා තියෙන්නේ? ගම් එක ගාලා වෙන්න ඊට පස්සේ මේක හලාගෙන යනවා මේ ගම් එකට. ඒකෙන් තමයි මේ දිස්නේ දෙන්නේ. ගල් කුඩු. මුළු කූඩුවම මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම නිර්මාණය තියෙන්නේ ඔක්කොම ගල් කුඩු වල. දැන් මේ තියෙන්නේ තනිකර මේ සවුකොලේ. සවුකොල. ඕකේ. මේක තමයි අතරින් අලවලා තියෙන්නේ. රයිට්. මේකෙන් මේක අපි මේ වගේ එක තට්ටුවක් මේසෙට තියලා එන ගහ ගන්නවා. මේසෙට තියලා එන ගහ ගන්නවා මේ වගේ කොළ 10ක් 15ක් එකට තියෙනවා. හරි? එතකොට මේකේ අපි බ්ලොක් එකක් තියෙනවනේ මුලින් කපා ගත්තා. ඔව්. එතකොට මේ බ්ලොක් එක තියෙනවා බ්ලොක් එකට සම්පූර්ණ එන ගහ ගන්නවා. මේසෙට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතන තියෙන ටූල්ස් ටික. මේ කැටේම කපන ටූල්ස් තියෙනවා. මිටියකින් ගහ තමයි මේ හැම කැටේමම කපලා තියෙන මැෂින් කට් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට කොච්චර කාලයක් ගත්තද මේක හදන්න? මේක හදන්න අපිට ගියා මාස 10කට වැඩිය ගියා. දික්ක එකේදී සම්පූර්ණ කඩා වැටුණා. වෙසක් එකට තමයි පෙන්වන්න හිටියේ. වෙසක් එකට බැරි වුණා. ඒත් මේ අද හැන්දෑව වෙනකොනුත් තමයි ඔය සම්පූර්ණ නෙළුම් වල තිබ්බනේ ඊයේ වෙද්දි තිබ්බේ නැහැ. ඊයේ රෑ 2යි ගන්න තමයි නෙළුම් වල අපි සම්පූර්ණ පාසල ඔක්කොම කරලා තිබ්බේ. තවත් මොන හරි වැඩක් කරන්න තියෙනවද එතන? පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට කවදාද වෙනකම් ඔයාලා පෙන්නනවද මේක? දවස් 4ක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඇසලට පෙන්නනවා. ඇසල බලට? ඇසල කියන්නේ ඊළඟ මාසේ. රයිට්. ඕකේ. එතකොට කට්ටිය ඉන්නේ නේද? හරි. thank you. ඔයාලා හරියට චිත්‍ර ශිල්පියක් නේද? இந்த டூல்ஸ் வச்சு தான் அவங்க கட்டி 10 மாசமா இதுக்குள்ளேயே இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு சகல வேலைகளையும் செஞ்சு பவனும் அவங்களே எல்லாத்தையும் உருவாக்கி அவங்களுக்கு தேவையான சகல வசதிகளையும் அவங்களே இதுக்குள்ளே உருவாக்கி ஒரு தவம் இருந்து ஒரு செஞ்சுருக்காங்க. உண்மைக்குமே பாராட்டக்கூடிய விஷயம். எப்படி பாராட்டுற வார்த்தைகளாலும் பாராட்ட முடியாது. அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்கிறது தவம் இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. சூப்பராக இருக்கும் உண்மைக்குமே.